Tiene ahora aviso el Philippine Drug Enforcement Agency 9 o PDEA 9 para con el mga mayores quien mga estudyante na sekundarya asa ng mga kolehiyo at también. Debe asigun bisya buenamente el mga aktibidad del mga estudyante y kung ken estos taman barkada este mga tiempo. Siendo base na di ila mas resyente informasyon, taman kalayat kaya el mga drug pushers asa ng mga eskwela de sekundarya como el marijuana. Asigun kulal Deputy Regional Director Levi Ortiz del PDEA. Por causa con el epekto del escasez del shabu aquí na Region 9. Yes po, isa din yan sa namin sa minomonitor kasi we receive reports that yung mga eskwelahan nga is may mga nagbebenta na rin ng mga marijuana. So I'm warning those na nagbebenta, huminto na kayo kasi baka mahuli pa kayo, magsisisi lang sila, di ba? STLD ila abiso para con el mga mayores, especialmente nuevo grupo también el que man junto mga estudyante. Birada del klase na Hunyo 13, asigun pa kun Ortiz, ta continua di ila mga operasyon kontra el mga personalidad quien envuelto na grande negosyo del droga mientras el PNP concentrado también na mga drug bypass operations. Asigun pa con ele, bien grande pabor o ayuda, el cosa dale bounty el presidente Duterte, con el quien para neutraliza con el mga drug lords y grande high moral asigun para kanila. We really appreciate the seriousness of our new president in the fight against drugs. It's a big challenge for us and we will try our best talaga na to suppress illegal drugs. Base na informasyon niya dali si Ortiz na news team, tabi siya asigun sila aura con el mga persona kien taas entra con el mga marijuana, kaya estaba asigun ta siembra na Montesco parte del Sulu. Albert Luna, Dateline Zamboanga.